संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाली दुगु ज्याकुथि बचलाथो पुनि बुद्ध जयन्ती वेशक्ते हंगुतु शुक्रबार जुगु ज्याजोले राष्ट्रसङ्घ महासचिव हसदा नेपाल लागि राष्ट्रसङ्घ आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हान्डी बोनान्यङका दिगु ख I send my warmest wishes to the millions around the world celebrating the day of Vesak, which marks the birth, enlightenment, and the passing of Lord Buddha. The ideals celebrated on this sacred day have a deep resonance with the goals of our United Nations: understanding among peoples, the pursuit of harmony, the promotion of peace. At this time of strife, the Buddha teachings of tolerance, compassion, and service to humanity are a source of solace and of strength. As we navigate the path to a better future, let us seize the spirit of Vesak. Let us reach out to bridge differences, rise above narrow self-interest, and work together in solidarity for a more peaceful world for all. ज्याजोले यलो महानगरपालिका प्रमुख चिरबाबु महर्जन, श्रीलङ्काया प्रतिनिधि निलुसा दिलमिनी, नेपाल बौद्ध परिषद कार्यकारी अध्यक्ष पूर्णमान चित्रकार विश्व कौदन्य लगायत पिन्तुना हसना तयादिगु ख I just want to extend my greetings to all of you on the occasion of 2567 Buddha Jayanti. Hope this year there will be no problem in the country. Siddhartha's birth in Lumbini, the sacred Nepali land, and the enlightenment of Siddhartha in Gaya, and the Mahaparinibbana, passing away of Lord Buddha in Kushinara. Today, this 2567 Vesak Day, also called Triple Gems Day, for three important events that already told: the birth, enlightenment, and heavenly expiry of Lord Buddha. His moral philosophy is still valid, and which was formulated more than 2,500 years ago, and this can be adopted by all human beings on the same moral basis for the ideal society. बुद्धले दिनुभएका जुन सन्देशहरू छन्, चाहे अनुपवाद हो, अनुपघात हो, कि कसैलाई पनि घात प्रतिघात नगर्नु, कसैलाई पनि हामीले डिस्क्रिमिनेसन गरेर अगाडि नबढ्नु, आफ्नो धर्म, आफ्नो विचार, आफ्नो वाद सिद्धान्त, चाहे सार्वभौमिकता राष्ट्रको हिसाबमा होस्, सबैको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो शिक्षा भगवान बुद्धले त्यति बेला जुन दिनुभयो, 2600 वर्ष पछाडि पनि त्यही उपदेशको उपादेयता अझ त्यत्तिकै बढी छ। ज्याजोले पिछु पन्यमूर्ति पञ्चशील वाचन यान बिज्याको ख पादातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाली दुगु ज्याकुथि दे दशहे बुद्ध जयन्ती अछुले ज्याजो यान वैचंगुतु